لا 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 أخي صدق وكل الرجوم ما الذي أنزل عليه سورة الضحى وأمر أمته بعيد الأضحى وجعل وقته في الضحى كما نطق به القرآن الكريم وأن يحشر الناس ضحى وعلى آله وأصحابه الخر الميامين ترى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، إن نعم الله على خلقه كثيرا ومننه تبارك وتعالى على العباد وفيرا، لذلك شرع لهم عيد الأضحى المبارك. إخوة الإيمان، ها نحن اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما أدراك ما العيد؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود في كل سنة. أسمى الأعياد عند الله تبارك وتعالى. العيد يوم فرح وسرور، ولكن أفراح المسلمين مقترنة بطاعة الله وذكره ودعائه وجميع أنواع الخيرات كلها. المسلم يفرح بأوامر الله عز وجل، فنحن نعبد الله على الفرح ونعبد الله على الحزن. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث أخرجه إمام مسلم في صحيح برقم 2999 من حديث صهيب الرومي السناني رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد زرعت الأضحى، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعيد الأضحى ذكرى سيدنا إبراهيم، لإحياء ذكرى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ أوحى الله إليه بأن يذبح ابنه إسماعيل. قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان،
فإذا كان الجليل ابتل الخليل، الجليل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وما هذا ابتلاه ببلاء لم يبتل به أحد قبله ولا بعده إلى قيام الساعة، بأن يذبح ابنه. سبحان الله. أفينا اليوم من يؤمر بذبح ولده أو بنته تقربا إلى الله عز وجل فيسمع ويطيع وينفذ؟ أفينا من يفعل هذا؟ وأيضا هذه الأداة إحياء السنة المحمدية، إذ قال الله عز وجل لنبيه في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. إخوة الإيمان، ها نحن اليوم في هذا اليوم العظيم يوم الحج الأكبر، كنا بالأمس في عرفات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل للحجاج حجهم. إخوة الإيمان، الله تبارك وتعالى إنما شرع لنا لهذه الأضاحي تقربا إلى الله تبارك وتعالى وإخلاصا له. قال الله عز وجل لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إخوة الإيمان، لذلك هذه الأداة ساعة واحدة تكفي لأهل البيت، يعني الرجل وأهل البيت. إخوة الإيمان، علينا أن نعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واظب أي داوم على صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، إلى أن لقي ربه عز وجل. إخوة الإيمان، جاء في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبس أقرا يطع في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد، فأتي به وسمى وكبر ودحى به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. شروط الأضحية الإخوان، للأضحية شروط وأحكام، سنها وسلامتها. لا يجوز في الأضحية من الضأن أقل من 6 أشهر إلى فوق ذلك، والمعز لا يجوز من أقل سنة ودخل في السنة الثانية، وكذلك البقر لا يجوز أقل 2 سنين، وفي الإبل لا يجوز أقل من 5 سنوات، وكذلك السلامة من العيوب التي ورد في حديث براء بن عازم كما في الموطأ مالك وغيره. إخوة الإيمان، هذا اليوم يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، لذلك علينا أن نعظم هذا اليوم لأن العظيم عظمه. إخوة الإيمان، يبدأ الذبح من اليوم إلى يوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق من شهر ذي الحجة، وهذا يكون يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر الرحيم. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam, ɓeɗen jarna allahu tabaraka wa taala jaruɗo jarnude hanaɗo jarnede.
ko tawne ngende do nyalaande teddunde nyalaade bude teddude ka makko kanko tabaraka wa taala hiden jarna on Allah jo fuddido tagugol banu adama tayo wawa hay hunde o watti yahude Allah azza wa jalla jarri bori gido makko annabi Ibrahima hirsugol biddo makko dikkuru on wa kazalika Allah tabaraka wa taala o jarri bori kadi Ibrahima ngedo yiti nge abe makko ben hubbannoma fiitumo inni alamun rewe gonga si wana Allah wadi yiti nge buube ngol wondigol gisal annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam heden juulay do odo annabajo du'anomo ommo Allah neli e nene caayeden mo andanda horema ko kanko woni subaado e dowde do mafte on annabajo mandanda horema Allah yamirimo yo yamir mafte makko den juulugol ko wiyete Eidul Adha al Mubarak dum kadi o wadi dum kadi ka wagtu walluha no Qur'anul Karim wiiri ni ko jama o mobondir ka wagtu walluha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd haray non musibbe julbe ande ko wiete Eid ko nyalande welo ko nyalande fotunde ko nyalande julbe ben fo hani weltade ko wontun weltare julbe ben dun no wadi kerol jullo kay no weltorta haray fo no takkondiri no jogondiri no humondiri e hulugol Allah tabaraka wa taala wana yahugol yima ama wana bortagol yaha yara bere wana yaltugol yenna wana kadi yebugol wagtuuji din juldo Allah aliji makko din fop e dewe den fop ko weltare enen juldon kanko kala ko hebi ko jarno Allah tabaraka wa taala Allah hide rewiramo side welti hide rewiramo kadi hiden seytini ma wiye hiden hebi ko wete kon suno sabu non nelaado sallallahu alaihi wasallam e maki hadis ka sahih imam Muslim gulugi de temedde jeenay capande jeenay e jeenay hadis sahabajo mawdo andiraado wiyete Suhayb ar-Rumi Sinani radiyallahu anhu odo winalaado sallallahu alaihi wasallam be maki kawe alhaali juldo alhaali juldon kanko fof fiyaki makko fof ko moƴƴere tu wadanimo seede mum si juldo hebi ko weltini dum o jarna Allah laato ko dum buri mo moƴƴande wa kazalika so hebi kadi jarrabuye musiba don kadi o jarna Allah har ko dum kadi buri mo moƴƴande dum do so wana juldo hebirta dum do haray musibbe julbe Allah tabaaraka wa taala o sar inani en ittugol layya sabu wurnitugol sunna nabi Ibrahima alayhi salatu wassalam tumande Allah hayno e makko yo hirsu dikkuru makko annabi Ismail enen de so goddo innama yo ittudo biddo mun sadaka hara ko fi Allah goy wonde wiwde siko fi Allah on jabata no satti kono amma non ka fi seytane ka fi jalanji fi kalisi dum do no wodi won be wadde no wodi no badde sacrifice bibbe mun e rewbe mun fi be bu jodi parce que no wana fi Allah kono fi Allah on ko hombo ben ko seedaabe kono wada be do dum don bibbe mun e be ngureji mun e yimbe mun no heewi to ko nanna fi Allah on dum do wana mo kala Allah no jarri boro neddo no yidiri wo annabi Ibrahima duube cappande jeedati e joyi o jibinaali o beni temedere Allah o do annabajo Allah o tori Allah yalla hokkuma biddo rabbi habli minas salihin o tori Allah yalla hokkuma biddo jaado e mojjube Allah hokkimo biddo yehi ha joni falamma balagha ma'ahu sa'i tay joni bi duube sappo e jeedati waawi gollude on tuma Allah holli mo yaro hirsamo koydol ngol takrar wadi repeat koydol ngol o tay dum do no hawni o halani biddo makko seede newgol bibbe ben no mojji o inni ya abati fa'al ma tu'mar o wi baba wad dum ko yamirada o innalde wadi kon ko yuda ka do kon ka koydol maade e biddo sineyke ko ni wata do ngandi annababe Allah dido o inni biddo mun gon aru jawa kalana mahin dade yolagol o wi o sali o dabba yay to fello kaw bakoyo tay woni yaaki biddo annabi Nuhu on annabi Ibrahima kanko ni biddo makko armi hirse wonni mi jabi oy no serti woni ni hande kan wadi kadi bibbe jonta lonci yehe jango yehe wado dunge dum be ya hadabe ko fabe salo jangata hara wobben kambe hol mabbe hosul fiyo be no be jangira koni no serti ne diji din izan dum do kadi ko wurntugo kadi sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam yeru ko be wuri kon baawonde be nela kambe nelaado sallallahu alaihi wasallam be wadno layya be yabiri kadi enen kadi ye wadu layya si en hebi fere en kadi ye wadu layya no nyawletake tappiltake kansetake jattetaake ko sada mari fere sala fere juuli idi hota wala kunta imam hay sawin ko an imam on araka woni imam on ala ko wirsa juulu ya ko wieda ko ya juul nam nelaado sallallahu alaihi wasallam non kambe no tawano non no wadirno layya on be adna no sakari bali wandi galadi timmudi bi kabsin agran tay sindi yaha ka kormon jeley no bawli
ka koppi no ɓawli ka gite no kadi no ɓawli e riwaya go inni wa yakulu fi sawadin ka sera hundu kadi kañum ka tawi no ɓawli no ari noon ka hadis e noneji buy waɗi layya e gelori kadi men ɓe waɗi layya kamɓe neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wontum haray ndaren duuɓi sartiji ɗin hukmuha yani sunnuha wa salamatuha dammol ngol yo tawara ko ngol lebbi jeego ka baali naɓi dow enen gan wara e baaloy koye no fanɗi ha on ɗo wattu no gasa kono ko leydi ndi noon mi tañini wayi noon ha yimɓe kadi ko noon ɓe wayi siko mbewa ko humba hitande no yahande hitande ɗimmire nden siko nagge ko nge duuɓi ɗiɗi no yahande tati siko ngeloba ko mba duuɓi jowi no yahande jeego hara galaɗi ɗi no timmi bukkun kun taƴa yitere nde ngala probléme ngol horaki ngol laƴata ngol nawna ko ɗum woni sartiji ɗin no ari ni ka defte sunna musidɓe julɓe kadi aray ɗum ɗo ɗi koyo laɓɓinan allahu tabaraka wa taala koyo waɗu fi allah wona fi yiingo yo wiye koɗo ɓuri nagge ma sakari baali sabu allah wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum hewdata allah tewngu ko ngu heewi wo ƴiƴanan kadi ko heewi ili wo ko kulol allah ngol hewdoyta toon innamal amalu binniyati haray musidɓe julɓe ɗiɗo noon tebbeeli koyo okkore miskimɓe ɓen allah inni fakulu minha wa atimul ba'is al faqir aya go inni fakulu minha wa atimul qaniya wal mutar wa zalika sakharnaha lakum wana ya nab tebbeeli ɗin to wayɗa mari courant heɗa mari firisge moƴƴuɗo naɓa naada tebbeeli fof ka firis nder toon miskimɓe ɓen ara hani kawtal ma ɓe yahay marché ɓe ɗaɓɓa caalohoy wona ni nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe wanno geloɗi capanɗe jeɗɗi wadde ɗum layya ɓe ñamay ɗum fof ɓe ƴettira ɓe joni imam ali ɓenni gayni to ihwatal iman haray iidi ko jarnugol allahu tabaraka wa taala e wona yettugol mo wattane yiili dey e ɓe nguure men nden e ɗeɗo balɗe ɗo gandi mo yeeyi ɗo toon table bouva zone wa kazalika ɗo kadi westfield a yeeyɗo ɓiɓɓe no ɓorni hande janngo e faɗɗi janngo ɓiɓɓe a sikkata ko baba e ɓeɗo wonno hanki wonno ittude layya wattane yiili ka ɓiɓɓe meɗen allah ni ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wattane yiili ka ɓiɓɓe men dey ɓiɓɓe ɓen nedi ndin no manki si jiwunto so ko moori ke rasta pay ko ngori waɗɗo babu no waɗiri ɗo no addiri ɗo haray oɗo koye suudu julɓe ɓe yalti allah lantoytoma ɗum ɗo janngo yawmal qiyama tawi noon an ko ya ñammin tun koyo ɓorno tun koyo ñaama tun koyo waalo tun si o nawni o yeehi ka labtane a yahay tawtama ka labtane si o nawni o yeehi toon a yahay a wanno kadi yawmal qiyama a yata kal janna accama ɗo wattane yiile ɗum nelaɗo sallallah sallam e maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al hadis muttafaqun alayhi min hadis ibn umar radiyallahu anhuma haray musidɓe julɓe tawde aray wakto muutike fof wawata hejude ɗo kono haray dammol gotol no yona jongalle on e famille makko on si tawi woni juuɗe ɗen yaajira noon so tawi noon iɗa mari noon kadi feere ɗa mari sonnaɓe nayi o ɗaɓɓa baali nayyi eyi hirsanamo kala gonguimo kala no mari musidɗo ka mum ɓe neldata ɓe o korta so tawi noon feere ɗum ɗon ala waɗu gotol si ɗum kadi ala wata ñawlodey wata torodey wata kanso wata jatto haray ko ɗum ari ka sariya addinu yusr dina kanko ko newi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ay haray ɗum ɗo koye watti ɗum ɗo moƴƴa musidɓe julɓe haray non gila hande haray waɗgo yo takbiratuji koyen hebbin ɗum ɗo si waktu fof si juulama salminama allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu o tigi haala ɗum ɗo worɓe ɓen ɓe towna hitoji ɗin sonna ɓen kam ɓe tippina hitoji ɗin ka marché place ji ɗin fof ɗo ha alarba arowo haray ɗe wawi ittude layya wonande mo heɓaɗe woɓɓe haray no jonnino goɗɗo mbuɗi hettali woɓɓe ara mbuɗi muno ka banque hettali woɓɓe kadi harano ka maayo yaltali maral dandu hara woɓɓe ne ko kaswala dandu hara ɓe yaltali ɗum fof no wawi wonde haray wattu ittugol layyaji ɗin no heddi musidɓe julɓe en toriki allah yallah jaɓan en ko juulakom allah o newinan en ko hedditi kon yallah waɗan en barakatu e ndi leydi Gambia dendanagal leyɗe ɗen allahumma taqabbal salatuna allahumma taqabbal salatuna taqabbal allahu minna minkum salihal a'mal kullu ami wa antum khayr eid mubarak asalullah azza wa jalla an yu'idahu alayna a'waman adida wa azminatin madida wa nahnu ala sihhati wa afiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أخي سد أو وكل الرجوم ما